Же вот bu biz emdi bu Курайдың чөлүндө бу мындай саң башка мындай ташта жатат. Тукула качан бу жерде биз кемдерле биздин атуучулуу журукчу Игнат Иванович Ортонуловлу жүреле ол киши бу ташты көрүскөн эди. Көрөр болсо бул чынла мындай нене агышка качанда жебирен агышка дуңя таш болуп ташка кирип калат. Süren onday kaykamçılığı taş, demin taşla değil. Onday Ignat Ivanoviç aykan boğan ol bu yerlerle juruktar jurap turarlar bu taşты baza göreyle. Onun bodağında bu kaçanda milyon 4 yıl kayra ağış jadalı taş bol kalan dep. Bolardan ayabas men görsem çınarım dey. Негене агышка дуңый. Вот ондай база ондай кайкамчылуу, ар бүткөндүн ондай кайкамчылуу мындай баса бир ондай неси кайкамчыгы. Бу агыш эмес да болсо, таш да болсо, бу мындай агыш болуп, агышка дуңый болуп мындай дегерейте мындай бүт калан. Саң башка ондай таш.